Amakuru atugeraho ni amakuru akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko iyi leta ya General Neva, leta y'Ibujumbura yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma y'uko umutwe wa Red Tabara binyuze mu muyobozi wayo Bayaga yamaze gutanga umwanzuro wa nyuma ku mwanzuro bari bamaze iminsi baganiraho nabo bayoborana uyu mutwe wa Red Tabara, aho bavuga neza ko bahisemo inzira y'umuheto. Ubwo nitwumva inzira y'umuheto turaza kumva inzira y'amasasu, inzira y'intambara, bitewe n'uko iki gisirikare cyangwa se ubutegetsi bwa leta y'u Burundi bwakomeje kugenda bubamagana ndetse bubarinda kuba bagaruka ku butaka bwabo nk'uko bigenda bitangazwa. N'amakuru yamaze gusirikira ndetse yamaze kwemezwa neza ko Red Tabara ikibivuga yatangiye ibitero bikomeye cyane byerekeza mu bice birimo ingabo za leta y'u Burundi, aho izi ngabo za Red Tabara zamaze kwiyoruganiza ndetse mu bikoresho biremereye cyane zituruka mu ishyamba rya Kibira. Aha rero umuyobozi w'uyu mutwe udakunda kuvuga byinshi cyane, uyu bamwita Bayaga, niwe waje kuba avuga amagambo akomeye cyane ndetse imbwirwaruhame yaje gutitiza benshi. Abaherereye ku butaka bw'u Burundi bavuga neza ko iki gihugu cyabo gishobora kuba kigiye kwisanga mu ntambara ikomeye cyane, intambara ndetse zigera kuri ebyiri. Abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bw'umujyi wa Uvira ndetse aho bagiye gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko hari ingabo nyinshi cyane zikomeje kugenda zinahagwa. Ndi bubikubwire muri izi nkuru ibitero byabereye mu bice bitandukanye nka za Kabunambo ndetse n'ahandi aho abarundi bahaguye. Mbere yuko turi bubigeramo ariko ndabanza nkubwire neza ko iki gihugu cy'u Burundi nyine nacyo cyamaze kwinjira mu yindi intambara ikomeye cyane iri kubera ku butaka bwacyo nyuma y'ingabo bafite kuri ubu butaka bwa Uvira. Ibitero bikomeye cyane by'aba basirikare b'igisirikare cya Red Tabara bimaze gutangazwa n'umukuru wabo, bamaze guhita bajya mu ngamba ndetse ngo bahisemo inzira y'umuheto nk'uko babyitangarije. Ni mu gihe bari bamaze igihe kinini cyane batakambira iyi leta y'u Burundi ndetse bisa nk'aho bavuye mu byo gutakamba batangira gushyiraho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabujije impunzi gutaha ndetse aho abafite ubwoba neza ko harimo abazamuyirika ku butegetsi. Red Tabara yamaze kwiyoruganiza ndetse no kwisuganya, amakuru agaragaza neza ko yamaze no kugenda isa naho itanga isomo ndetse aho ubwoba bwamaze kuba bwinshi cyane aherereye defense z'igisirikare cy'abarundi. Amakuru avuga neza ko Red Tabara igitero shuma cya mbere yagikoze iturutse mu ishyamba rya Kibira. Ubwoba bwamaze kuba bwinshi cyane kuri General Neva, ukeka ko ashobora nawe kuba ageze ku mperuka y'ubutegetsi bwe nk'uko bigenda bitangaza. Abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya Red Tabara, inkuru zemeza neza ko bamaze igihe kinini mu myitozo hano muri iri shyamba rinini cyane rya Kibira. Ahangaha rero bikavugwa neza ko ariho izi ngabo za Red Tabara inyinshi zibarizwa, uretse ko hari n'izibarizwa mu bindi bice bisa nk'aho bizengurutse u Burundi. General Neva, uyu ndavuga perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yongeye kuruca ararumira. Nyamara abo bayoborana iki gihugu barimo umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, uyu mujenerali utavuga rumwe n'uyu mugabo utetse igihugu bitewe n'ibibazo bagiranye mu kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu yavuze neza ko igihugu cyongeye kwisanga mu ntambara ikomeye cyane kandi niyo kirimo kitarayitsinda kandi yakomeje kugenda igorana. Benshi baravuga neza ko u Burundi budafite ingabo zikomeye ku buryo bashobora guhangana n'intambara ebyiri zitandukanye. Ikiza kuba ari uko ingabo z'abarundi ziri kuri ubu butaka bwa Uvira zishobora kuza kuhava ndetse igitaraganya zikajya gutanga umusada ku butaka bwabo, aho Red Tabara yakajije umurego ndetse yamaze kugenda igaba ibitero shuma ku birindiro bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi. Igihugu cy'u Burundi ubusanzwe ntabwo cyari kiri mu ntambara nyinshi cyane nk'uko bitangazwa, uretse kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo mu buryo nabwo butafututse, kuko benshi bagiye bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi bagiye bakorana diri zitandukanye kugira ngo aba basirikare b'u Burundi baze kuri ubutaka bwa Kongo. Batangiye mu bice bitandukanye bw'iyi ntambara yasaga n'itangira muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibice nka za Petit Masisi, ibice nka za Mushaki ahapfiriye abarundi benshi cyane, Minova, Sake kumanuka mu mujyi wa Goma, aho ingabo z'abarundi zari nyinshi ndetse zagiye zihagwa ku bwinshi. Ibi rero byagiye bituma bamwe mu bayoborana na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko bagabanya ingabo bohereza kuri ubutaka byaba ngombwa bakanazikurayo, ariko uyu mugabo ntiyigeze abikozwa. Kuri ubu ngubu rero nyinshi zerereye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa neza ko Red Tabara niba ikomeje iki gitutu n'ibi bitero shume yatangiye ku ngabo za leta y'u Burundi,
aba basirikare bari ku butaka bwa Uvira bashobora kuza kuhakurwa maze bakajya gutabara igihugu cyabo, bakareka igihugu cya Kongo kigakomeza kugenda kirwariza. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo biri gusaba neza ko biza kuba ngombwa ko Red Tabara yiza kuba imbarutse, kuko nubundi izi ngabo z'abarundi abenshi batangaza neza ko intambara yamaze kuzitsinda, kuko zamaze kugenda zigaragara mu mamodoka ya gisirikare, izindi zigenda n'abaguru, umuhanda urombereje werekeza ku mupaka wa Kavimvira. Ahangaha rero akaba ariho aba basirikare b'u Burundi bari kwerekeza kugira ngo baze kuba bakambuka basubira iwabo. Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kubera mu bice bitandukanye, ibice bikikije uyu mujyi wa Uvira, aho M23 yamaze gucana umuriro ukomeye cyane. M23 guturuka mu kibaya cya Rusizi ndetse ikagenda ihatana za Kabunambo, Kiriba ndetse n'ibindi bice nka za Sange, za Puezero ndetse n'ahandi. Bisa nk'aho ingabo z'abarundi zananiwe ndetse zitagishoboye guhangana. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ushinzwe ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Uvira yamaze gutanga raporo hakurya ku butaka bw'u Burundi, yemeza neza ko igisoda cyabo gisa naho kitagifite imbaraga bitewe nuko cyamaze gucika intege, bitewe n'umubare munini cyane w'abasirikare bamaze kugwa kuri uru rugamba, ngo abasigaye basa naho bamaze kugenda bahamuka, ndetse ibyo M23 n'izi ngabo za twirwanaho byagiye bibakorera. Amakuru akavuga neza ko bitewe nuko bakuru umubare bayoboye urugamba nabo bamaze kurugwaho, ibi byagiye bica intege, byakubitiraniraho n'ibikoresho bidahagije, ndetse nubwo bavuga neza ko nta gahimbaza muziki ndetse ko n'abaguye kuri uru rugamba nta kintu gisa n'indi kiza akababaro zihabwa imiryango yabo, bamwe na bamwe batabazi naho baherereye kugeza ubu ngubu. Ibintu byagiye bituma igisirikare cya Kongo ndetse gisa naho gisigaye kirwanana ubwacyo, aho abarundi bamaze gusa n'abikura muri iyi ntambara, bagenda bicuma bigira inyuma batagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'izi wazarendo n'abandi bacancuro batari benshi cyane bazahangana na M23? Ni ibintu benshi bavuga neza ko bigoye cyane, bitewe nuko ingabo z'abarundi ni zimwe mu zafashaga iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba cyagumana uduce by'umwihariko, uduce dutandukanye. Nubwo byarangiraga batsinzwe ariko babaga basa n'abagerageje kwirwanaho, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo kuzitsinda bisa naho ari ibintu bitagorana cyane. Upfa kuba bafashe initiative yo kwa divansinga bahita bakura amawizidoro ndetse basubira inyuma birukanka cyane, ibintu bigaragaza neza ko umujyi wa Uvira ugomba guhita ufatwa nta ngorane. Gutumiza ingabo za leta ya Kongo zirukanka ndetse na FDLR, dore ko ari nayo ibarizwa muri iki gice. Ubwo intambara yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, abarwanyi ba FDLR abatarahunganye n'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiye muri ibi bice by'amashyamba ya za parike ya Virunga, ndetse n'abenshi babarizwa ngo muri za Nyiragongo nk'uko amakuru abivuga. Aha rero M23 yahise ibafungira ikimeze nk'amazi n'umuriro, iboroka inzira zose zishobora kugerayo, dore ko ari na kure y'umujyi. Bivugwa neza ko bisa nk'aho ari ibyabagoye cyane, inzara igatangira kubatsindayo, bakaba batangiye kugenda bagaba ibitero bigamije gusahura, ariko M23 ikaba itari kubemerera na gatoya ko bashobora kwinjira mu bice ikontorora ngo babe bahungabanya umutekano w'abaturage. Ibintu bisa naho mu mujyi wa Goma bimaze iminsi igera kuri 3 abaturage nubwo baba babona neza ko ari ibintu bitabateye ubwoba, ariko bivugwa neza ko udutero shuma two twagiye dukorwa n'abazarendo barimo n'ababarizwa mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma basanzwe ari abaturage, ariko kandi bafite ideoloji y'intambara ndetse no gusahura, ndetse aba bahitaga bafatwa. Amakuru akemeza neza ko intwaro M23 kimara gufata uyu mujyi wa Goma zabarizwaga mu baturage zishobora kuba zitarashizemo, bitewe nuko hakozwe ikimeze nka fuyi gusaka ndetse no kubabwira neza ko bagomba gusohora intwaro bakazirometa ibintu bikigendwa. Bisa nkaho hari zitarashizemo bitewe nuko hacyumvikana amasasu ariko make nkuko amakuru abitangaza. Izi wazarendo ndetse n'abandi bafatikanya bakomeje kugenda batungurwa ku buryo bukomeye cyane na M23 isa naho ibi barimo ndetse basangira, aho bivugwa neza ko harimo abaturage benshi cyane bagaragara nk'abaturage, nyamara ari intare za Sarambwe ziba zineka amakuru mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma amahoro arahinda, ndetse ntabwo ari mu mujyi wa Goma gusa, uzamutse na Sake hakomeje kugaragara amahoro, ndetse na za Minova ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Aha Minova bariyeri zari zarazengereje abaturage nyuma y'uko M23 yafashe uyu mujyi wa Goma, bisa nkaho byabaye amateka, ahaberaga gusoresha ku buryo bukomeye cyane. Uyu mujyi wa Goma watangiye kugaragaramo inzara icyo gihe, kuri ubu ngubu iyi nzara yabaye amateka bitewe nuko ibice bisapurayinga ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye muri uyu mujyi wa Goma biturutse mu bice abaturage bahingamo, bisa nkaho byari byaraborotswe n'izi wazarendo zabasoreshaga umurengera ndetse zikabambura. Ubu rero
abaturage batuye mu mujyi wa Goma barishimira ibyo M23 yamaze kubagezaho, ariko kandi bakomeje no kwiyereka urukundo kuko bisa nkaho ibyabaye ku munsi w'ejo byo kwifatira abari baje kugaba ibitero bisa nkaho bari mu bitero bigamije gutera ubwoba, aho bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa AK47 bari ku mamoto abifatiwe n'abaturage babarambika hasi ndetse bahita bahamagara M23 yari hafi aho. Ibintu byashimishije ndetse binagaragaza neza ko iki gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutanga isomo ndetse no gukundwa ku baturage. Ibintu bisa nkaho rero bitoroshye mu bice bitandukanye uretse mu mujyi wa Goma. Nanone twakubwira neza ko mu bice bitandukanye byerekera mu bice nka bya Kisangani igisirikare cya M23 gikomeje gukoresha strategy zazo zose kugira ngo kiburizemo ibitero byo mu kirere by'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana indege z'igisirikare cya leta ya Kongo bitewe nuko aho ahenshi zahagurukiraga hamaze kwangizwa n'ibitero bya M23 byari bigamije koko kuburizamo iyi migambi mibisha yapangirwaga muri ibice. Bisa nkaho ikirere cyera ndetse abaturage bavuga neza ko nta drone zerutse kurasa mu bice baherereyemo bitewe nuko M23 yamaze kubroka ndetse isa naho iburijemo aho yishe gitera kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Ntabwo ari Kisangani gusa, nanone na za Rucuru FDLR ikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije, aho M23 ikomeje kubacanaho umuriro, aho bakomeza kugenda bimukira ikabakurikirana bagakomeza kugenda bacikamo ibice kugeza ubwo bivugwa neza ko bamwe baza kwiyambura imyenda babambaye isa n'impuzankano ya gisirikare ariko kandi idasa bitewe nuko hari abakoresha ibyo babonye bakaza kwivanga mu baturage. Igitungurana nuko abaturage nabo bakomeje kugenda batababanira ndetse bakabata hanze. Ibintu bikomeje kugaragaza neza ko M23 yamaze kwigarurira imitima y'aba baturage bo kuri ubutaka mu buryo benshi cyane batatekereza. Ibintu rero bisa naho bitoroshye ku mpande zombi, aho igisirikare cya M23 gikomeje operasiyo zitandukanye mu bice bitandukanye. Nanone benshi bakomeje kuvuga neza ko M23 iri gukora akazi gasa naho kadasanzwe mu bice bitandukanye by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ubusanzwe ntikunze kugurutsa drone mu bice bitandukanye, ahubwo ishobora kuzikoresha mu gihe cyonyine ishaka kuburizamo ibitero biri gutegurwa, by'umwihariko ibizakoreshwa mu kirere. Izi yarazikoresheje ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahaturukaga ibitero bikomeye cyane bije kwibasira ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge babarizwa nk'uko byagiye bigaragara, ndetse no mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice nka za Puezero. M23 mu kubona neza ko izi drone zayizengereje yahise ifata umwanzuro karabuta wo kuza kwataka, ikaza kujya hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani ikaza kugurutsa izi drone zahangije ku buryo bukomeye cyane umurindi wa drone ndetse n'izindi ndege zahateguriraga urugamba. Biza kurangira uburijwemo ku ruhande rwa M23 bibonye intsinzi gutyo kugabanya iki gitutu cy'izi ndege z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubwo hari hasigaye hasabwa guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi i Bujumbura kugira ngo haze gutanga umusada. Ibintu byakoraga izi ngabo za leta ya Kongo bitewe nuko M23 yari yaramaze kuba naho ibashegesha. Kuri ubu ngubu nanone ibitero byari biri gutegurwa bisa nkaho byahise bihagarara igitaraganya, ndetse naho byategurirwaga hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara, ndetse ibintu byamaze kwemezwa n'igisirikare cya M23. Ibi byose bakavuga neza ko ari ibitero byo kuburizamo ubushotoranyi bikorwa nk'ibitero shuma, ariko noneho iki cyo cyakozwe mu buryo bwa operasiyo ikomeye cyane, dore ko cyageze no ku ntego zirenze imwe nk'uko amakuru abigaragaza. M23 yongeye kwesa umunyana nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yongeye kugaragaza neza ko ibihari ndetse itigeze isinzira. Ni mu gihe nanone tumanutse tukajya mu kibaya cya Rusizi, igisirikare cya M23 cyongeye guhangana n'ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye guturuka mu bice bitandukanye muri Kabunambo ya kabiri, ndetse aho M23 yagerageje guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ziteye kuri Kabunambo ya mbere ku musozi muremure, ariko biza kurangira hari ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi banyuze mu kibaya M23 itigeze ibona, ndetse aho bari batangiye gusheringa mu kibaya M23 iherereyemo. Nituvuga mu kibaya cyangwa se muri Plaine de Rusizi, jya wumva ahantu hanini cyane harimo n'ahatuwe, ndetse kuko benshi hari igihe bahumva bakagira ngo ni ikibaya kirimo ibibaya ndetse kirimo n'imigezi kirimo n'ibishanga, ariko bigaragara
bigaragara neza ko ari ahantu hanini cyane harimo hatuwe. Impamvu ni uko haturaniye n'iki kibaya, hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. Impamvu rero byagiye bigora iki gisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyahakuramo M23 ndetse gifatanyije n'izi ngabo za leta ya Kongo, nuko M23 yagiye igaragaza neza ko ihatsimbaraye kandi imisozi iri inyuma y'iki kibaya yose ni M23 iyikontorora, aho biyorohera kugira ngo ibe yahangana n'izi ngabo zigituruka kure ndetse ikaza kuzisheringa ku buryo bukomeye cyane, maze abari mu kibaya bakaza kuba bafite umutekano ndetse bagahabwa amakuru y'ibigiye kuba kuko baba birebera kure. Ibi rero byagiye bigora izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro bagiye bagerageza kugurutsa drone hano. Bivugwa neza ko M23 yamaze kwashyira ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bisa nkaho biri kugora iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iri guhangana n'ibitero, ariko nayo iri kugeraho igakora ibitero bikomeye cyane biri kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Tunyuze mu bice bya Puezero nanone ariko ntago twakirengagiza ibice bitandukanye nka za Sange na Mikenke, aho M23 imaze iminsi icucumira ingabo za leta ya Kongo, Abarundi na Wazalendo. Kuri ubu ngubu yongeye kwa advancinga nk'uko amakuru abigaragaza, yongera guca muri iki kibaya iza kugera mu bice M23 yagombaga guhanganiramo nyine n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho yaziteye. Amakuru avuga neza ko habereye imirwano, biza kurangiriza ingabo by'umwihariko z'Abarundi zisubiye inyuma ndetse ziza gukora withdraw, ariko M23 ya advancinga ibasubirana inyuma. Ibintu bivuza neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kugorwa ku buryo bukomeye cyane, aho hari kuvugwa n'amakuru y'uko zishobora kuba zigiye kugabanywa kubera ko ku butaka bwabo nabo bari kwakira ibitero bikomeye cyane bya Red Tabara biri guturuka mu ishyamba rya Kibira, aho bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu gifite intambara zigera kuri 2 kiri kurwana, aho cyagiye kurwana ku butaka bwa Kongo kiri gufasha igisirikare cya Kongo FARDC, nyamara nabo bakaba bari kwakira ibitero shuma bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira, aho Red Tabara nayo yamaze gusara yasizoye z'Abarundi. Amakuru avuga neza ko M23 yabagabye igitero shuma gikomeye cyane ariko cyakozwe mu ibanga, aho byamenyekanye mu masaha agera kuri 3 ashize, aho ko M23 yaje gutunguriza ingabo z'u Burundi ziba ziraye zizi ko M23 itaza gufata umwanzuro nk'uyu ukomeye. Nta kimenyetso ndetse M23 na kimwe igeze isiga, kuko yagiye ikagaba ibitero bikomeye cyane muri izi ngabo z'Abarundi bakarasana, dore ko banasanye iminota myinshi cyane igera kuri 45, aho M23 yasize izi ngabo z'u Burundi zamunegekaye, ndetse bivugwa neza ko zitari bibone imbaraga zizigarura kuri ubu butaka, aho zagombaga kuza gutera nk'uko zari zabipanze. Amakuru kandi arasobanura byinshi, yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwisanga mu ntambwe 18 nyuma y'uko abagombaga kuza kugifasha muri iyi misada ndetse yo kuza guturuka inyuma M23 bakayigabaho ibitero bitandukanye biri kugenda biburizwamo ndetse bikagenda bisa nkaho biri kugorana ku buryo bukomeye cyane. Ni ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 igiye kuba yagera ku ntsinzi. Reka ngusobanurire uko iyi operation yagenze, maze ndahita nkugarura mu kibaya cya Rusizi ndetse nkujyane na Kabunambo ndetse nkujyane no mu bice nka Sange, nkubwire imirwano ikomeye cyane ikomeje kuhabera, aho Wazalendo n'ingabo za leta ya Kongo zongeye kwisiga insenda. Operation yagaragaje neza ko M23 ikomeje gukora igitero cyari cyo cyose ndetse kikaba cyatangwamo ibyo ari byo byose kugira ngo baburizemo ibitero bitandukanye by'iki gisirikare cy'u Burundi. M23 mu bijyanye no gucunga imipaka cyangwa se imbibi ihana n'igisirikare cy'u Burundi, ubwo ndavuga imbibi M23 ibirebana n'igisirikare cy'u Burundi hakurya kiri iwabo, bisa nkaho yakajije izi ngamba zo gucunga uburyo ndetse no kuba yakontorora imipaka. Mu kumenya byinshi cyane biturutse mu butasi ko ingabo z'u Burundi ziri gutegura byinshi cyane bimeze nk'ibitero, niho M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubiburizamo. Ibi kandi si ubwa mbere bikora, ndetse yagiye bikora mu bice bitandukanye, aho no mu mujyi wa Uvira ahaba hari gupangirwa ibitero bitandukanye, yohereza operation y'abakomando bakajya kuharasa ndetse no kuba babashegesha bakabakwiza imishwaro, maze ibi bitero bikagenda biburizwamo. Ibi nibyo byabaye muri iyi operation ikomeye cyane yabashije no kwambuka, aho yaburijemo ibitero by'ingabo z'Abarundi
z'abarundi. Ingabo z'abarundi mu kwicara ndetse ziri gutegura propaganda bivugwa neza ko zari zitegereje umukamanda mukuru uza kuza kubaha amabwiriza ya nyuma ndetse bakaza kuba bakambuka. 23 yabatunguye bicaye ndetse aho bari mu mirimo isanzwe, bivugwa neza ko bari kwitegura kuza gufata amafunguro maze nyuma bakaza guhabwa amabwiriza ya nyuma abambutsa gutera 23 yabarashemo urufaya ndetse bivugwa neza ko yari ifite n'imbunda nini cyane iri kurasa amakompura, ibyatumye izi ngabo zihungabana ndetse zikirukanka amasigamana. Nubwo bimeze bityo nazo zagerageje kwirwanaho ariko zari zamaze gutatana, icyatumye babona neza ko amakuru yabo ari hanze kuri 23 kurusha uko babitekereza. 23 kandi yaje gutuma izi ngabo zishwiragira ndetse ziratatana, ariko bitewe nuko ziri ku butaka bwabo kandi 23 ikaba itabarizwa kuri ubutaka nyuma yuko 23 ivuye muri iki gitero ndetse ikagaruka mu birindiro byayo hakurya, byaje gutuma izi ngabo ziregurupa ndetse zitangira gusheringa amasasu menshi cyane hakurya aho 23 iherereye, ariko bisa nkaho ntacyo byari butware kuko izi ngabo zaburijwemo umugambi wazo wo kwambuka ndetse zikaza guhangana na 23. Ibi kandi bikomeje kugenda bihereza 23 amahirwe yo gukomeza kurinda intwaro ndetse no kurinda ibikoresho byayo kuba yabikoresha mu buryo busa naho ari ugusesagura. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kugabwaho ibitero nk'uko bigaragara ndetse cyongeye gutungurwa cyane, bikomeje kugenda byibazwaho na benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zishobora kuba zifitemo abagambanyi batanga amakuru kuri 23, kuko benshi bashobora kwibaza uko iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gitungurwa mu bice bitandukanye. Reka kwigarukire mu kibaya cya Rusizi aho 23 yongeye kugaragara neza ishyamiranye ku buryo bukomeye cyane n'abazana n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho ibitero bitandukanye byaturutse za Sange ndetse na za Kiriba, bikavugwa neza ko byari bigamije kuba byakuramo 23 muri ibi bice, ariko biza kurangira ihagazemo neza. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 cyahanganye na wazalendo zari zisize insenda ndetse zari ziri ku muvuduko udasanzwe. Igisirikare cyaturutse mu gihugu cya Ngura nacyo ni kimwe mu byifashishijwe ndetse ngo byagombaga gutanga umusaruro witezweho byinshi cyane, birimo ngo kugira experience mu kurwanira ku butaka, ariko bakirengagiza neza ko ibi bice bitandukanye n'ibindi ibyo ari byo byose bitewe nuko 23 ijya gusohoka mu mujyi wa Uvira yari yamaze gupanga ndetse no kumenya ibice by'ingenzi igomba kugumamo bishobora kuzayifasha gukomeza guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose aho byaturuka. Izi ngabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Ngura ntabwo bigeze bakora ibyo bari bitezweho nk'uko amakuru bigaragaza, ndetse bisa nkaho baferinze urugamba rugitangira. 23 yatangiye kubarasaho ndetse bisa naho bagerageje kwihagararaho, ariko bitewe n'imiterere y'aha ngaha bisa nkaho bari bafite ubwoba ko 23 ishobora kuza kubagota igasubira inyuma, kuko bisa nkaho baje bafite amakuru y'ibisanzwe bibera muri ibi bice ndetse baje kurwanana ubwoba bukomeye cyane ndetse bacunga inyuma n'imbere, biza kurangira 23 bashije kubasubiza inyuma ndetse bisa nkaho batageze ku ntego zabo. Abasirikare bangura bari bitezweho umusaruro udasanzwe, bisa nkaho bafite ubwoba nyuma yo kumenya amakuru y'ibyo 23 igikorera izi ngabo muri ibi bice, bisa nkaho bari kugenda bikandagira ndetse bagerageza gukomeza kugenda biga ikibuga. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego 23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, 23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo, abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya 23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure
umutwe M23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana M23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti, ubwo ndavuga iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya, bisa nkaho M23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko M23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa ndetse aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. M23 ituma ingabo z'abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava bitewe n'uko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivasiyo ituma General Neva, perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi, uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose, ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta n'umwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivasiyo. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo butuvugana rero, intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga, bivugwa neza ko zizaguramwo ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko M23 yabibonye indi source of income cyangwa se ahandi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Tshisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. M23 nayo yongeye gutungura na yomoka wari kare neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na M23 kuko aba n'abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko M23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora bagakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. M23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo, niho baturutse, aho bisa nkaho M23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura, nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deployinga b'abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse na hariya ahakorerwa
ahakorerwa imyitozo ya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass out nyine abasirikare ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko ba 23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare ba 23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose ari kugenda akora itandukaniro n'amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora mu gihe 23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba ndetse 23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo ndetse bamwe ikabarekura abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye ndetse ari nacyo cyagiye gituma abacancuro bagenda bagaruka 23 nta mpuhwe nta mbabazi igifitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23 ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Kongo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere. Wazalendo, izi ngabo za Wazalendo rero ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi, uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Tshisekedi perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo uniforme nshya nkuko bigenda bigaragara ndetse bakagenda basubiranamo n'aba barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri imirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nkuko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza nkuko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. 23 ikwiye guhabwa uburenganzira ubwo aribwo bwose, maze ntihagire uwongera kuyikoma mu nkokora muri ibitero ndetse no gutabara. 23 yaje kugera muri ibice isa naho itinzemo gatoya, iza gusanga ibintu byacitse cyane. Iyicarubozo byakorewe kuri ubu butaka bwa Minembwe by'umwihariko mu gace ka Gakenge byaje gutuma 23 yashinga ibirindiro bikomeye cyane biza guha umusada ukomeye cyane MRDP cyangwa twirwaneho yari iri kugerageza kurwana kuri ubu bwoko. Abasore b'abanyamurenge bahisemo kujya muri twirwaneho ndetse bagakomeza kugenda bahagarika ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo, basa n'abarushijwe imbaraga bitewe nuko yifashishijwe ikirere ndetse mu gihe bo badafite ubu buryo ubwo aribwo bwose. Kuri ubu 23 isa n'iyamaze gushyiraho uburyo bwa defense bwo kurinda iki kirere cya Murenge, ariko si hose. Na n'ubu tuvugana drone z'igisirikare cya Kongo ziracagerageza kuza kurasa, ziri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze guhindurwa nk'icya gisirikare kugeza ubu ngubu. Inkuru ziravuga neza ko amashusho yagaragaye y'amasegonda 52 nkuko bigaragazwa bisa naho yafashwe n'umwe mu basore batwirwaneho. Hagaragaye abanyamurenge benshi cyane bari kurira nyuma y'uko hari hagaragaye imirambo myinshi cyane yari imaze kwicwa n'iyi drone. Benshi bakavuga neza ko hagaragaye kandi abakobwa b'abanyamurenge bashimuswe na Wazalendo ndetse aho bivugwa neza ko bagerageje guteshwa ariko hicwamo 3 nkuko amakuru abivuga. Biravugwa neza ko Wazalendo isanzwe iza muri ibice gukora urugomo rurimo ndetse no kugenda bashimuta abana b'abakobwa bakajya kubakorera ibyamfura mbi. Ni inkuru ibabaje kuyibara, bisa naho bigoye
gusa ingabo za Kongo zongeye gukora amahano mu 23 nubwo yatabaye, ariko kandi bisa naho itahagereye igihe kuko intare za Sarambwe zabarizwaga mu bice bya Puezero aho zashinze defense ikomeye cyane, nyamara izi ngabo ziza kwifashisha ikirere ndetse izindi zica ruhinga inyuma nk'uko amakuru agenda abitangaza. Ni inkuru zibabaje cyane ndetse ni inkuru ziteye ubwoba, benshi cyane bati mama 23 ikwiye kurekwa ikaba yakisanzura muri ibi bice. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahazwi nka Puezero. Mama 23 yongeye kwashinga ibirindiro ndakuka nk'uko bitangazwa. Operation Karabutaka zakozwe, biravugwa neza ko zahitanye abanyamurenge, ariko kandi operasiyo za Mama 23 zo gutabara aba banyamurenge nazo zabashije guhitana izi wazarendo zari zagerageje gukavaringa ibice byazo ndetse zikagenda zirwanaho, ariko biza kurangira 23 itangiye gukoresha imbaraga z'umurengera kuko yari yamaze kubona neza ko izi ngabo ziri kwizera intwaro ziremereye cyane ziri kunyuzwa mu kirere, zirimo bibisasu biri kwiyekurwa n'iyi drone. Benshi mu basobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo babonye ahangaha baravuga neza ko Mama 23 yaje nk'umucunguzi, ari nabyo byarokoye aba babyeyi b'abanyamurenge bariraga baboroga mu gihe babonaga aba wazarendo bamanuka ku misozi bivuga ndetse barasa amasasu menshi cyane mu bice baherereyemo. Aba babyeyi ntaho bari bafite ho guhungira ndetse uretse gutakamba abandi bagasenga. Ni inkuru igoye kuyibara, ni inkuru igoye kuyivuga, ni inkuru iteye amarangamutima menshi cyane ku bakomeje kubikurikirana. Bavuze neza ko aba wazarendo ibi bari gukora umuvumo wonyine utazabakundira kugira aho bagera mu 23, kandi ikabisa nikomeje kugenda yihesha icyubahiro ndetse isa naho izamura amanota, nubwo imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amahanga atabibona, ahubwo akomeza kumva ibyo Tshisekedi ababwiye ndetse bagakomeza kugerageza gufatira Mama 23 ibihano bikomakomeye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza urujijo rukomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana aha Gakenge ndetse na za Minembwe, nyuma yuko drone zari zahagabye ibitero, Mama 23 yagashinze ibirindiro irahakontorora. Ababyeyi bongeye gutuza ndetse bararyama bagasinzira bakanywa amata, nubwo inka zabo zigererewe n'aba wazarendo bajya kuzirya nk'uko bakomeza kugenda babitubwira. Nanone ibintu bikomeje kugaragaza neza ko ibi twababwiraga bigaragaza izi mpfu zikomeye cyane n'ibitero biri kuba Minembwe. Amakuru aremeza neza ko abaturage bo mu Minembwe kuri ubu batigeze baryama, bakomeje kuzutaguzwa ndetse baterwa ubwoba na drone zikomeje kugenda zitambuka muri iki kirere. Ibi bombe biri kurekurwa na drone zo mu bwoko bwa kamikazi ni bimwe mu bihangayikishije aba baturage. Inkuru zikomeza kugenda zigaragaza neza ko ibintu bisa naho bitari bworohe. Abaturage bakomeje gusohoka mu mazu yabo ndetse wazarendo nazo zatangiye kongera kubagabaho ibitero. Amadubu arwana ku ruhande rw'igisirikare cya Twirwaneho akomeje kugerageza gutanga imbaraga zayo, ariko bisa naho igisirikare cya leta kiri kubarusha imbaraga bitewe no gukoresha ikirere, maze n'abanyura ku butaka bakaza kwa divansinga bakaza guhangana n'amadubu mu gihe adafite amarokete ndetse n'ibyo gukontorora ikirere cya Minembwe. Kugeza ubu ni inkuru zikomeje kugenda zibabaza benshi cyane ndetse zigasobanura ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya MRDP Twirwaneho bakomeje kugerageza kurinda ubu bwoko ndetse bw'imurenge, ariko Mama 23 nayo ikagenda ibafasha. Ubu tuvugana Mama 23 yaje gutanga ramforo. Amakuru aturuka hakurya mu misozi miremire aravuga neza ko ndetse izi ngabo za MRDP Twirwaneho zamaze kubwirwa neza ko zigomba guhagarara mu madefense atandukanye, maze Mama 23 igaturuka inyuma ikareba ko yasyonyagura aba bawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibi bitero bikomeye cyane mu bice nka Minembwe. Ni ibintu kubibara bisa naho biri kugorana kuko bisa naho atari intambara muri bice bya Minembwe igamije kuyigarurira, ahubwo bisa naho izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abawazarendo bo bagamije gusenya ndetse no kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Inkuru zibigaragaza zose zigaragaza neza ko harimo kwibasira ndetse no gushaka gutsembatsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge, ariko kandi bisa naho abanyamurenge Imana yabahaye umugisha kuko bari kubona imbaraga zo kubatabara ndetse bakaza kugenda bagerageza no kwirwanaho binyuze mu gisirikare cya Twirwaneho MRDP. Amadubu yakomeje kugenda agaragaza neza ko yamaze gushirika ubwoba, nubwo izi drone z'igisirikare cya Kongo zitoroshye mu by'ukuri guhangana n'ufite ibirwana mu kirere. Bisa naho wowe
utabishoboye cyane bitewe n'ubushobozi bisa nkaho biri kubagora, ariko nanone bitewe n'uko M23 ifite imisozi miremire itandukanye bisa nkaho biri kuborohera kuko ishobora kubafasha guhanura izi drone ndetse n'izi ndege zikomeje kugenda zibagabaho ibitero, ndetse ibitero bikomeye cyane tutatinya kuvuga neza ko ari bimwe mu biri gushegesha ndetse bigatera ubwoba aba banyamurenge baherereye muri ibi bice. Igitutu nanone kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye ukomeje gukora amakosa abiri ashinjwa n'igisirikare cye by'umwihariko bo mu nzego nkuru za gisirikare. Iri kosa rya mbere ndetse yakomeje kwinangiraho kongera abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi barabifata nko gukoresha igisirikare cy'igihugu mu buryo busa naho budasobanutse. Abarundi bavuga neza ko nta kintu na kimwe mu 23 igeze igaragaza nk'ikimenyetso ko yashakaga gutera Burundi, kandi bagaragaza neza ko Red Tabara itari buturuke ku butaka bw'u Burundi kuko iherereye hariya, itari buturuke ku butaka bwa Kongo kuko iherereye mu ishyamba rya Kibira. Ibi bitari gutuma ingabo z'u Burundi zijya gushirira muri imirwano. Ikindi umugabo ashinjwa no gukoresha inyungu akuramo muri gahunda ze bwite, maze abasirikare bavuye kuri ubutaka ntibaze kugira agashimwe, dore ko babaje basa n'abahamutse nyuma y'ibyo babonye n'impfu za bagenzi babo, kandi ntihagire na gato yakajya mu isanduku ya gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igitutu cyose kijya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ibibaye bituma uyu mugabo ashobora kutagirirwa icyizere mu matora ari gutegurwa kuri uyu muri iki gihugu cy'u Burundi, kuri uyu mukuru w'igihugu nyine wamaze kugenda arakarirwa bamwijundika, ndetse nawe akabashinja kugerageza kumutega imitego ngo yatuma atongera kuba yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu ku butaka bw'u Burundi. Nibyo koko, reka duhere kuri izi nkuru zikomeye cyane za operasiyo karabutaka z'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zamaze gutangira urugendo bivugwa neza ko nk'uko byatangajwe na Nziramakenga Emmanuel, ni urugendo rukomeye cyane rwo gukora za operasiyo karabutaka. Abasirikare barenga 16,000 nibo bagomba kugenda ku raundi ya mbere, bakaza kugenda bagerageza kuburizamo imigambi ya Kinshasa ndetse no kugaba ibitero shuma ku mujyi wa Kinshasa. Abasore b'intare za Sarambwe bamaze kubona inzira ndetse na mapu y'ibyo bazifashisha, nk'ibikoresho nabyo birahari, amadrones ndetse n'intwaro, ibimodoka by'intambara, ndetse bisa naho bamaze guca inzira. Ariko kandi benshi baribaza niba 23 yari umugambi wo kwigarurira Kinshasa. Bamwe bakemeza neza ko atari gahunda yo guhita bafata umujyi wa Kinshasa, ahubwo ari ukuwegera kugira ngo bakomeze kugenda baneka bakurura amakuru ndetse na muvuma iri kubera muri uyu mujyi. Aba basore kandi bamaze guhabwa motivation ikomeye cyane n'umugaba mukuru w'izi ngabo, wamaze kuvuga neza ko ibitero bikomeye cyane biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bikoresheje indege ndetse n'ibindi bitero biri gupangwa kwerekeza za Minembwe. Ibi byose bitazakunda kuko bamaze gutanga umwitangirizwa bakajya kuyiburizamo nyuma y'uko abaturage bo mu Minembwe bendaga gushira n'ibitero bikomeye cyane bya drones ndetse n'ibindi bitero bikoreshejwe n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Bisa nkaho Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo umugambi wabo ari uwo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice 23 kontorora, by'umwihariko duhereye hano muri Kivu y'Amajyepfo aho 23 irimo irategurira izi operasiyo zose zo kwerekeza Kinshasa. Basa naho bishimye ndetse bagaragaza urukundo, ariko ubu tuvugana bisa nkaho bari Kinshasa ubwo bwamaze kubataha nyuma yo kwakira iyi nkuru, kandi badafite icyo bagiye gukoraho uretse kwitegura guhangana. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kuburizamo ibi bitero kuko intare za Sarambwe zamaze kugaragaza uburyo bushya bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bishya n'abasirikare bashyashya bamaze iminsi ku matraining atandukanye mu myitozo ikakaye gikomando ndetse n'abandi, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zaba zamaze gufata umuhanda werekeza za Kinshasa ku bwirinzi bukomeye cyane, ndetse abakomando benshi bagiye imbere bamaze gupanwa bagenda berekana ko inzira ari nyabagendwa. Intare za Sarambwe rero zamaze kwambarira urugamba abasore n'inkumi, uburenganzira bwabo bakomeje kugenda baburwanaho. Nta kabuza ko ibima 23 iri gutegura izabigeraho, maze abaturage batuye muri izi Kivu zombi, aba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bakemererwa kugira
uburenganzira ku butaka bwabo bwa kavukire. Ni inkuru igezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kongo muri rusange bari bafite umugambi wo kuba bafasha ndetse bagakorana bya hafi na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Aba rero bari barapanze umupangu hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Uyu muhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, uyu yahamagawe inshuro zirenga 16 ndetse bikavugwa neza ko yakoze inama zitandukanye ndetse akazikorera Kinshasa hamwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho yajyagayo mu ibanga rikomeye cyane. Aba bose umugambi wabo wari uwo gushinga igisirikare ndetse bagashinga igisirikare binyuze muri uyu muhungu wa Habyarimana nyine, aho yagombaga ngo kuba ari uyoboye iki gisirikare ndetse ngo kizaza gukuraho ubutegetsi, maze uyu muhungu akazasimbura perezida w'u Rwanda ndetse ngo habayeho imirwano. Ibi nibyo Tshisekedi yashukaga ndetse akoresheje amagambo aremereye cyane, akaza kwifashisha na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwereka ko bamushyigikiye. Ariko se bigenze bite ko bamaze gushwana ku buryo bukomeye cyane? Biravugwa neza ko Jean-Luc Habyarimana yari yemerewe akayabo k'amadolari ndetse akemererwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abarundi bo bari abajyanama, dore ko bo ku bijyanye n'ubushobozi bisa naho nabo bagifashwa n'igihugu cya Kongo kugira ngo bohereze abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo guhangana na 23. Akayabo rero k'amadolari biravugwa neza ko kari kamaze kwemerwa ndetse kari kamaze kugenda gasinywa, ndetse aya mbere Jean-Luc Habyarimana yari yamaze kuyafata. Aya yari amafaranga yo kugira ngo ajye yifashisha muri déplacement ndetse n'ibindi bikorwa ndetse n'amanama azajya kurana n'abashinzwe igisirikare cye n'ibindi. Ibi Tshisekedi akabikora mu nyungu zo kugira ngo azamufashe gutera u Rwanda, ariko kandi bikaza kuba byakorwa mu izina rya Jean-Luc Habyarimana bidakozwe mu izina ry'igihugu cya Kongo. Amakuru avuga neza ko rero nyuma y'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi, aho 23 ikomeje kugenda iganira n'igisirikare cya leta ya Kongo ngo babe bareba uko basoza iyi ntambara nubwo byagoranye. Amakuru avuga neza ko imyanzuro iri kugenda ifatwa, iri kugenda isa naho ifavoreza 23 kuguma muri ibi bice, ndetse bikazagora Jean-Luc Habyarimana ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo gushinga ndetse bagakora training wing y'izi ngabo nk'uko bari babipanze, aho yagombaga kuba mu bice bya Minembwe ndetse n'ibindi bice birimo abanyamurenge, ibice bigari cyane na za Mikenke aho n'inkengero zaho, ndetse nk'uko bitangazwa amakuru avuga neza ko ibice byose by'umurenge byari byamaze kwemererwa izi ngabo. Bivugwa neza ko uyu Jean-Luc Habyarimana azifatanyije na Kayumba Nyamwasa. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu nyuma yo kubona ko amahanga adashyigikiye na gato ya 23 yameneshwa kandi ari abakongomani, byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi ndetse n'uyu muhungu wa Habyarimana bamaze kubona neza ko imigambi yabo yamaze gupfuba, aho bari kuzanyuza ingabo ndetse bakashyira ibirindiro bikomeye cyane. Bisa naho byamaze kugenda bigaragara neza ko bitagikunze. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza igisirikare cyabo cya Rwirwaneho, bakomeje guhangana n'uburenganzira bwabo. Benshi bakundaga kwibaza impamvu ibitero bya Skoy ndetse n'izindi kajugujugu n'amadrone bigamije kurimbura imurenge bikomeza kwibasira iki gice. Benshi bakibaza icyo abanyamurenge bamaze kugenda bacumura ku gihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Benshi ntabwo bigeze bamenya ukuri ko iki gice abanyamurenge batuyemo cyari cyamaze gupangirwa gushyiramo ingabo ndetse gushyirwamo ingabo nyine zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba ariho zijya zikorera imyitozo, akaba ariho kandi zizajya zikorera buri kimwe cyose, bakagira ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5, hakaba training wing, hakaba ibindi bikorwa bitandukanye, ari naho izi ngabo ngo zizambukira ziza gutera u Rwanda. Ibi rero bisa naho byamaze gupfuba ndetse byamaze kubapfana, kuko amahanga ntabwo yakemera ko 23 na Rwirwaneho bava muri ibi bice nk'uko amasezerano arimo arabivuga kugeza ubu, ahubwo bari kugenda bareba uko amahoro yagaruka, buri wese akaba yaguma mu gice aherereyemo. Ibi rero byatumye gushwana ndetse no kutumvikana bikomeye cyane, aho Jean-Luc Habyarimana yagombaga kwakira indi payment birangira atayibonye. Nyamara Tshisekedi impamvu atabikoze nuko yamaze kubona neza ko imigambi yabo ishobora kuza gupfuba nyuma yuko ahari kuzakirwa izi ngabo, ahubwo hakomeje kugenda hashyirwa defense zikomeye cyane za Rwirwaneho ndetse na 23. Ibyo kurimbura abanyamurenge nabyo bikaba bikomeje kugenda bimuteza ibibazo. Amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bose bari baramaze guhabwa amakuru ko hari abazifashishwa ndetse kugira ngo iki gisirikare cya P5 gikomere, ndetse n'imyitozo yari yaratangiye. Ibi rero byazambye harimo kutumvikana ndetse no gutangira kumenana amabanga hagati ya Jean-Luc Habyarimana ndetse na Tshisekedi. Ibintu byazambye, ibintu bimeze nabi cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko nanone iyi nkuru dukomeza kuyikurikira
ijana zamaze kubyara amahari. Ariko nanone igisirikare cya FDLR amakuru aravuga neza ko hishwe abagera kuri 18 mu bice by'inkengero za Uvira ndetse no mu bice 23 ikomeze kugenda ihanganamo na FDLR Kisangani hapfuye abandi 20. Ni inkuru zemeza neza ko 23 ikomeze kugenda igerageza kuburizamo ndetse no guhagarika iki gisirikare cya FDLR gikomeje kugenda gifatikanya na FARDC. Ni imirwano iri kubera mu bice bitandukanye, ariko aho turi kwibanda cyane ni hano muri Kivu y'Amajyepfo aho 23 iri kuba ihangana n'ibisirikare bigera kuri 6 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubwo harimo Wazalendo, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania, FARDC, akabamo FDLR ndetse n'abandi bacancuro benshi cyane baje gutanga umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwa mu mukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa ni nko kuba uri mu nzu idasakaye ubushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi by'umwihariko mu nzego za gisirikare bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo yo kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Uganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera. Aba benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha kubwirinzi bw'ikirere cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto. Ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya, ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa
nk'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane